بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык галимнәрне юктан бар кылып тәрбияләп торучы Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга чын күңелләребездән әйткән салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дәресебезне дәвам итәбез. 7-нче хадис бүген. Шулай бит инде. 7-нче хадис. Имам Ан-Нававиның 40 хадис китабындагы 7-нче хадис. Бу хадис атала дин ул насихат дип. Дин ул насихат. Бу инде бу сүзне инде әлбәттә аңларга кирәк, нинди сүз икәнлеген. Безнең халык телендә, татар халкында ул сүз йөри бит әйме? Насихат. Нинди мәгънәдә йөри ул насихат сүзе? Киңәш дип әйтелә. Ләкин монда инде шушы киңәшкә өстәргә кирәк тагын нәрсәне? Өстәргә кирәк эчкерсезлек дигән сүзне. Менә бу насихат дигән сүз эчкерсезлек дигән сүзне аңлата. Чисталык. Димәк, чиста күңелле булу. Җәмәгать, монда менә дин дигәннән соң сызык әйбит. Дин. Дин дигән сүзнең мәгънәсен бит инде без беләбез. Ул нәрсә? Ул Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәү, тыйганнарыннан тыелу әйбит дип аңлатыла инде. Ләкин дин ул дәйин дигән сүздән алынган. Дәйин ул бурыч дигән сүз. Дәйин. Аллаһ Тәгалә димәк каршындагы бурычларыбызны үтәү нәрсә була? Дин була. Аңлашылдымы? Аллаһ Тәгалә каршындагы бурычларыбызны без үтибез, фарызларны, ваҗибләрне үтибез. Аллаһ Тәгалә кушканнарны һәм шулай ук бит инде әлбәттә тыйганнарыннан тыелабыз. Бу була дин. Ә менә Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әд-дину насиха, ан-насиха." Дин ул киңәш дип тәрҗемә итсәң хәзер, ул дөрес түгел. Дөрес булмый киңәш дип. Киңәш түгел. Мәсәлән, бу хадистә килә, дин ул насихат дигәч, сахабалар сораганнар, кем өчен ул насихат дип сораганнар да, иң беренче Аллаһ Тәгаләгә ди Пәйгамбәрбез әйтә. Аллаһ Тәгаләгә киңәш биреп буламы, юкмы? Килешми әйме? Аллаһ Тәгаләгә киңәш биреп булмый. Насихат шуның өчен ул эчкерсезлек, чисталык, паклык дип аңлатыла. Аңлашыламы? Димәк, син Аллаһ Тәгаләгә карата нинди булырга тиешле? Күңелеңдә бер нинди анарга карата бер нинди явызлык, кайбер кешедә явызлык бар бит, ул Аллаһка ышана. Мәсәлән, ник Аллаһ Тәгалә шушлай әгәр булса, мәсәлән, яки булса да түгел. Менә ул Аллаһка ышанам, ник ул минем белән шулай поступил, мәсәлән, әйме? Бу нәрсә бу? Бу кешенең эчендә кир бар. Пычраклык бар. Менә ни өчен без субханаллаһ дип әйтәбез? Субханаллаһ дигән кеше Аллаһ Тәгаләне бүтән гаеп, бүтән кимчелекләрдән аралый. Аралыйм дигән сүз. Субханаллаһ. Пречист Аллаһ. Әгәр дә син хәзер мин ничә еллар инде мәсәлән иләнгән, балам юк, ник миңа Аллаһ Тәгалә бирмәй? Минем нинди гаебем бар дисә, бу кешенең субханаллаһ ул кабул ителми хәзер. Нинди гаебебез бар? Дибек, әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә гаеб ыргытса, гаеб ташласа. Шуңа күрә насихат, дин ул насихат дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сораганнар, кемгә соң ул насихат дип? Иң беренче Аллаһка ди. Әгәр дә җәмәгать син моны хәтта гарәп телен
bilgen içrakta da senenin мәгънәсен әле tolayım revişte düşünüp bite almıysan. Kur'an niçeginde Allah Teala'ga nasihat bolsan. Anlarsın ki ile ve kitabihi hem onun kitabına nasihat. Yani Kur'an'a. Onun Kur'an'a nasihat. Onlar ayta ve li rasulihi onun di peygamberine nasihat. Yani peygamberge nasihat bere alabız mı biz yok mu? Dünyadagi eng kamil hılıklı bulgan kişige eğer isen bulsa mesela neymi? Biz birinci kengeş bere almayız onlarga. Şoňa görä nasihat nerse diýip terjime etile? İçkirsizlik, çistalyk, paklyk, hem indi eýtirge kerek ihlaslyk. Mine garaplar eýteler nasihat diýen sözge, meselen bal asraw, umurta asrawçylar tege ramalaryny alalar da, imi? Ramalaryny alalar da, onda bit indi kerez bolaýmy? Kerez. Näse diýip atalarlar tege? Sotylar indi. Hem ul bit indi närseden ýasalaly? Balawuz, Urusça nechik bolaly o. Mine şuşany wosk, wosk. Mine şuşy ayırtkan wagtda alar bitini çista balny şuşundan ayırtıp alalar da anyň tege ramyndagy tege mine şuşy balawuzlary, mine şuşy bitin nerseleri tege şestigranny eýberler şunda kala bitini seýme çista balny agyzy balalar. Mine şuşy balnyň çistasyn ayırıp alu, balnygyny ayırıp alu, ol nush diýip atala. Anlaşyldymy? Çistartu, paklaw, aralaw, ýa-ki ayırtu digen mägnede şuşunday kile. Anlaşyldymy? Demek çistany anyň kirekmegenlerinden, ışlaklarından diýip eýtigindi, ışlaklarından arındyru, ol bula aralaw, çistartu. Anlaşyldymy? Hazır sen demek şulay bolgaç, köňüliň seniň hazır Allah Teala'ga karata çista bolarga tiýişli. Meselen dünýäniň türlü meşakkatlerine, awurlyklarına sen hazır sabır ýetesiň de Allah Teala'ga eýtesiň birinde awurlyk kilse de elhamdülillah. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah Teala'nyky hem Allah'a goýtabys. Nersegine bulmasın, nersegine bulmasın. Meselen karagyz jemaat, nindi o şunday zor tema mene bu hadis, kıskagyna özü. Her bir şey mene Allah'a karata nasihat diýeni aýrym bir ders ötkerge bolar. Anlary anyň kitabyna karata nasihat diýen. Anlar wali rasulihi anyň peygamberine nasihat diýen. Wali aimmetil muslimine hem anlarsın musulmanlarynyň emirlerine nasihat diýen. Müslümanlarının emirlerine nasihat. Yani Müslümanlarının jitekçilerine nasihat. Alarga buluşu, alarning sözlerini tınlaw. Emirler. Alarga karşı çıkmaw. Mene bu alarga karatan nasihat. Yani işkirsiz bolu. Mınday nasihat sözü alarga meselen alar emirler de yalgışırga mümkin. Hem sen alarga nasihat özüňniň işkirsiz kiňeşlerini beresiň. Mene bu bulaýrak diýipmi? Kur'andan, sünnetten. Mene bu şulay ok işkirsizlik bulalarga karata. Amanlara wa hammetihim hem gadi bulgan musulmanlarga da nasihatli bolu diýen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene başlaýbys jemaat Allah Teala'ga nasihat diýen. Allah Teala'ga karata işkirsiz bolu. Mene bir sahabe özü ide bulmagan wagtda anyň awru balası bolar, awru balası. Hatyny hem awru balası. Mene indi bala indi gel mene şirlep ýata postelde. Hadyr bir zamanyny hadyr goýta da iň birinçi anyň goýtkaç indi syraý turgan syrawy turmuşdagy problema şol bit indi. Bala goýtkaç balanyň hali niçik diýip syraý. Bu ir ide bulmaganda bala indi ölgen bala. Bala ölgen bala. Anyň enisi, balanyň enisi balany ýuwup, kefinlep, jiştirip goýar. Hazır jemaat bu iskitkiş bir muciza. Bizning için o muciza. Ol
İman derecesi şuşunday. Ol hatında. Birinci derecede, birinci şiratda. Koytkaç balana sırayda nerse deyip eyte? Bala deyip bugün deyip bütünley tınışlandı deyip. Bilesizmi? O ülde değil mi? Bala bugün bütünley tınışlandı deyip. O tınışlandı degeç bitinde. Hali yakşı, tirile degen söz. Hazır aşarga kitire. Eli ol bizenip kütüp tura irin. Bizenip, yasanıp, yakşı kiyimlerin kiyip. Hazır irin aşata, işirte, yatalar tüşekke, küngülün küre. Hazır ahırdan irine sırav bile bilesizmi? İrine sırav bile. İrimdi, eğer dedi sindi bir kişiye de buruçka de okça bir sendi, ol bir kişiye buruçka okça veresen, buruçnu eğer de kiri alırga tilesen de sindi niçik korusun de, sen üzüңnün birgenini alır edinmi de. Tege kişi ireyten niçikinde almayayım. Benim okça bir şolay bitinde. Buruçka verdin mesela. Köp medir vakitka. Sen anı kiri hatta vakitta kelip jetkençege hatta da sen sıraya alasın bitinde, değil mi? Elbette de benim hakkım bitinde oldu. Hatın eyte. İrimdi tanış buldu. Allah Teala de bizge de birgenni de kiri oldu de. Bildiniz mi? Şol iri hazır sikirip tura. Alarның bitinde nişik hazır gısıl yok. Gısıl buzulgan. Şimdi hazır de şuşunday momentda de eytesin de bizge miňa de şuşo haberini de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına barıp eyte şuşo haline. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşo de sizning de birge kalıp birge boluğuňyzdan de siz birge boldygyzmy de? Boldyk de. Allah Teala sizge izgi bala bersin dip dua kıla. Mine cemaat. Karagız bu kişinin mine Allah Teala'ya karatan indi münasebet görürsün. Allah Teala'ya karata. Bu cemaat o iskipkiş. Ol kişinin mine köňelinde, ol hatynyň köňelinde Allah'a karata bir nindi de açu, bir nindi nefret, bir nindi ýanda Allah Teala'dan kimçilik izlew digen eýbir ýok. Çünki nerse Allah Teala bit eýte Kur'anda: "Ve neblukum biş-şerri vel-hayri fitneten atasbirun." Min sizni de sınım de dünyada wagtda de ýagşylyk bilen de, naçarlyk bilen de sizni de sınap garym de. Atasbirun, sabr itersizmiken de. O bir cemaat ikisine de eýte, sabr itersizmiken de. Ýagşylykka da demek, naçarlykka da sabrlyk gerek. Allah Teala ikisine de eýte, "Atasbirun", sabr itersizmiken de. O misallar köpinde cemaat. Eyyub aleyhisselam köp meçirlep atkan. 18 ýyl boýy. Anyň bir tene bızylgan bütünde. Tene bızylgan. Anyň bütünisi baş tarta o peygamberden. Peygamber biteli ol jemaat. O peygamber. Peygamber bolgaç bitinde ol bitinde şoşunday ýumşak minderlerde hem şoşunday ýumşak ýastyklarda gana ýatyp şoşunday patşalar kebek eşerge tiýiş kebek bitinde bolaymy? Lekin iň zor sanawlaryny uzgan kişiler olar peygamberler. Şoňa köre bizge gadi halykka bilirge kirek jemaat. Bu dünýä ol umumen rahatlyk ýurty tugul, synaw ýurty ikenligin unutmaska tiýiş. Synaw ýurty ikenligin. Şoňa köre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din ol nasihat digeç kim için soň ol nasihat işkirsiz bolu, ihlasly bolu, ihlasly bolu degen söz indi ol işkirsizlik. Anarga karata şirk kılmaw, Allah Teala'ny bir kim bile de tigizlemew, şagyştyrmaw, bir kimden de yerdem suramaw Allah'dan başga, hem bir kimden de ümitlenmew, bir kimden de korkmaw. Yani gıybedet kılgan wagtynda Allah'a gyna gıybedet kılıp ýaşawyň mene bu jemaat bola en-nasiha işkirsizlik bola. Eger de
Mesela hazır sen mesela dua kılasın. Dua kılasın da hem ol duan kabul bulmuyor mesela. Allah Teala bizi bile bitinde nişlerge. Hem sen köp mertebelerinde dua kılgan bulasın. Dua kılının faydası yok bunda bir nindi de o faydasız iş diye etse bu kişi Allah Teala'ga karata nerse üpke bilgirtken bula. Üpke. Demek bu nasihatli bulmuş. Şolay bitin. İçkirsiz bula. İçkirsizlik görsetmegen bula. Şoňa görä bütün eýbirde mine din, nasihat Allah'a karata içkirsiz bolu, çista bolu, kimge birinçi şiratda Allah'a karata. İkincisi mine wali kitabihi, onun kitabı. Nindi kitabı indi o? Ol jemaat Kur'an. Kur'anga karata nasihatli bolu. Mine jemaat şu urunda itesim kile. Kitap. Allah Teala'nın kitabı. Mine eger de kişi Kur'an okugan vakitinde birer ol yaratıp işli tirgan dünyada yaratıp işli tirgan bir haram eýbirge ýoluga, ol işli tirgan eýbirni Allah Teala haram diýip aýtaymy? Hem olanlarga açığı kile bikate. Nik ol haram? Men onu bik yaratan bit diýip aýtyp gine tugel, belki onuň nindi zyany barsaň inde diýip oýlay. Nindi zyany bar? Bu bitindi normalni eýbir bitindi kibeganyr gatyla. Allah Teala aýtdy: "Ve tahsabunahu hayyinan ve huwa indallahi azim." Siz onu diýip jiňilge sanaýsyz, lekin ol Allah garşynda bir gyly günahdy. Hem mine jemaat şuşy Allah Teala'nın kitabyna qarata, ol Allah sözü bitindi. Hazır onun sözün egerde sen çyn köňüliň bilen rahatlanıp kabul etseň, bu bula en-nasiha, kitapga karata. Hem okuýsyň kitaptan Kur'an sözlerinden bir tamçı da bir tuzan bir tegi de şeklenmeýseň. Okuýsyň Allah Teala bit Kur'anda bizge ilik bolgan, meselen Süleyman peýgamberiniň neçe gittirip Kırmyskanyň eýtgen sözlerin işitkenligini aýta, hem sen ol anyň işitkenligine bir tamçı da şeklenmeske tiýiş. Mine bu bula en-nasiha. Hem sen anyň hükümleri bilen rizalaşyrga tiýiş. Kur'andagy bütün hükümler bilen rizalaşyrga tiýiş. Hüküm. Mesela nakazanie. Nindi nakazaniýalar bar onda? Sen zina kıluvçuga 100 kamçı berүү. Eýbet. Urlagan kişiniň bitinde Allah Teala kulun keserge kuşkan. Ir bolsun, hatyn kız bolsun digen bitmiş şolay bit. Elbette anyň tegi şartlary bar indi. O bulay gana tugel. Hem mine şuşy hükümleriniň bitinisini kabul etesin. Bitinisini kabul etesin. Siňa ol tegi kol kesүү, meselen anda zina kıluvçyny kıynaw, 100 tapkır kamçı berүү, ol köňelge rahat tugel indi bolaymy? Ol tegi ol zina kılgan kişige de ýa-ki ana suga tırgan kişige de ol rahat eýber tugel. Hem bizge tyňlarga da ol bitindi rahat eýberlerden tugel. Lekin anyň şulay tiýiş ekenligini aňlap kabul eterge. Köňelimiz bilen. Mine jemaat ol dürüst diýip kabul eterge tiýiş. Hem eger de bir kişi aýtsa, mine bu elbette bu Kur'an kitabı şanam Allah Teala kitabı ekenligini, lekin hazırki wagtda zakonlar çykkan zakonlar bolее цивилизованный, конечно, ol bitinde hazır bitinde iskirgen, ol bitinde ha 1400 ýyl uzgan bitinde hazır anarga hazır inde zire ustarypşyragy indi ol ezrek diýip aýtsa, aýmy? Mında ha munyň içkirsizligi, munyň nasihatyny ýok mında hazır bitinde. Niçin bitinde ýok? Çünki bu aýmy şuşy fikri bilen, şuşy sözü bilen ol islamdan çyga. Niçin? Çünki Kur'anda Allah Teala aýtdy: "Zalika bi ennehum karihu ma enzelallah." Çünki olardy Allah Teala indirgen sözlerini di, hükümlerini di makruh kürdülerdi. Makruh kürdüler digen söz näçe ol? Çirkandylardy. Olaryň bütün gamelleri ýokka çykdy. Gamelleri ýokka çyga. Hem olaryny Allah Teala kafirler diýip aýtdy. Demek sen bütün anda söylene tirganlaryny da,
Bütün Allah Teala'nın hükümlerinde barısında sen kabul iterge tiyiş çın köngülüňden. Bu Allah Teala'nın sözü. Hak diýip aýtyp. Anlaşylamy? Heminde jemaat Kur'anyň isenler için ikenligin mine anlarga tiýişlibiz. Mine jemaat nersegine etseň-de Kur'an bilen söz başlansa Kur'anny gel ülgenlerge köpme okurga, koçan okurga, neçik okurga, mine gel ülgenlerge şolay bit, Kur'an turunda. Ülgenlerge jemaat dua kılırga kerek. Ülgenlerge dua kılırga kerek. Mine Kur'an ning başyndan alıp ahyryna hatly Allah Teala Kur'anny nerse diýip aýtdy? Wagaz diýip aýtdy. Wagaz. Mine jemaat unutmaska kerek. Kur'an wagaz bolgaç, ülgenlerini wagazlap bulamanyň bile ýokmy? Ülgenlerini wagazlap bolmaýanyň bilen. Dürüst Kur'an okugandan soň, Kur'an okuýsaň da, dua kılasyň indi biziň içinde, etiýeniň içinde Rabbim olarga da nur bolup irişsin edi diýip şolay aýtasyň. Lekin jemaat Allah Teala bit Kur'anny näsedi? Iň birinçi Bakara suresiniň başynda "Zalikel kitabu la rayba fihi hudel lil muttaqin." Oldy kitapda, ol kitap Kur'an kitabı oldy şik ýok Allah kitabı ekenliginde. Hazır mına koragyz. Eger şiklendiň eken seniň nasihat ýokka çykdy. Onlar aýta, nerse üçin? Hudel lil muttaqin. Takwalar için, Allah'dan korkuçu, günahlardan korkuçular için bu tory ýoluna körsete turgan kitapdy. Jogap boldy bitin diými? No, eýtirge mümkinler. Tokta, Kur'an bilen bit işkireler bitin diými? Kur'an bilen işkireler, Kur'an bilen küs tiýuden de, sihirdan da. Lekin jemaat bir wagtda da bit Allah Teala aýtmagan. Kur'anny sihirga garşy indirdim. Küs degenge garşy indirdim. Çirlerden terörler için indirdim demegen bit. Şolay bit. Allah Teala wagaz bolup indirdim diýip, wagaz diýip. Wagaz, emine sin. Mine bir şekilde de Hazret minim enime okal edi. Sadaka beredi, minim enime okal edi, oku gyzal edi. Men indi bilem ona enisi wafat bolgan, ol bitinde hazır isen kişi gitme bitinde oku gyzal edi. Mitem eniň koýasyň diýip. Eniňe okurga. Eniň wafat, mitem eniň wafat bolgaç eniňe tugul mitem siňe okurga kerek. Mine ha ýanyňa oturasyň da, men ha Kur'anny okuým da birer aýatdan. Şunyň magnasyny söýlep, mine sen şuny aňlap, şunyň bilen egerde şuny çyn köňlüňden aňlap, tyňlap, şunyň bilen wagazlanyp, egerde turmuşga aşyrsaň, Allah Teala kuşkanlaryny, mine bu bola siňe faydasy. Mine bu şunda bola fayda. Ýogysy gel enige oku, ebige oku, babayga oku, Kur'an okudy. Jemaat aldanyrga kerekmi? Aldanyrga kerekmi? Kur'an wagaz diýip Allah Teala. Mine mesela Yunus suresinde Ya eyyuhan nas qad ja'atkum mawghizatun min rabbikum. Ey kişiler, sizge Rabbigiz Allah'tan wagaz kildi. Wagaz nerse ol jemaat? Wagaz hazır tyňlagan wagtda kişiniň eými mildir küzünden yaşlar agyp, yaşlar akmasa ýüregi titrenirge tiýiş. Anyň ya ol şatlanyrga tiýiş, ýa-ki goýgyrga tiýiş ol. Ol wagazdan soň ol köňülen işgerip gitip tövbege kilirge tiýiş ol. Mine jemaat Kur'an meclisi diýip aýtalar. Kur'an meclisinde kişi ihahay kelip külüp oturga tiýişli tugul bolganda, ay temli bolgan belişigiz diýip. Ol jemaat Kur'an meclisinde kişi jylap oturga tiýiş. Anlaşylamy? Mine Ömer ibn Hattab kirede mecitde otura turgan. Ýalgyş mesela Abdullah ibn Mes'ud kirede bizni wagazla, bizni kurkat diýip aýtdy. Kurkata turgan ayetlerini okuy. Hazır bizni şatlandyrdy, cennet turunda söýleýi.
Менә җәмәгать шуның белән ул кеше вагазланырга тиешле ул. Шу вагазланырга тиеш. Мәугизатун мин раббикум ва шифаун лима фис судур. Һәм йөрәктәге күкрәкләр өчен ул шифа буларак иңдерде ди. Шифа буларак иңдерелде ди. Ягъни шифа монда рухи яктан да шифа, һәм тән ягыннан да шифа. Ягъни кемнәргә? Ышанучы кешеләр өчен. Ышанучы. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла язиду залимина илля хасара." Ул Коръән ди, залимнарның ди, явызларның хәсрәтләрен генә арттыра ди. Менә әгәр кешегә дару килешмәсә, аның бит инде чирен генә арттыра улаймы? Нинди яхшы дару булса да. Менә бу дару, Коръән дару, тугры юлны, дөрес юлны табыр өчен. Менә җәмәгать Коръәнне ачып укып карагыз, менә Ясин сүрәсендә булсын, Тәбәрәк сүрәсендә булсын. Мәсәлән, Тәбәрәк. Allah Teala әйтә: "Вaqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sagir." Җәһәннәмдәге кешеләр әйтә: "Эх, әгәр дә без ишетеп, вагазланган булсак иде, һәм ишеткән вагазларыбыз белән акылларыбызны эшләткән булсак идек, ма kunna fi ashabis sagir." Без җәһәннәмгә кирип газапланмаган булыр идек, сагир дигән җәһәннәмгә кирмәгән булыр идек дип әйтерләр. Күрәсезме? Вагазланган булсак ди. Ишетеп вагазланган булсак. Хәзер Аллаһ Тәгалә риба турында сөйләй, риба. Ростовщичество, процентны арттыру. Риба ашау турында сөйләй. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмән җаъаху мәугизатун мин раббиһи." Карагыз, ничек дип әйтә җәмәгать. Кемгә дә булса ди, шушы риба хакында сөйләнгән Аллаһ Тәгаләнең аятләре вагаз буларак килде икән ди. Риба харам дип әйтә бит инде. Һәм шушы рибадан ди, әгәр дә ди, кеше ди, фәнтәһә фәләһу ма сәләф ва ләһу ма сәләф, әгәр дә ди ул туктаса ди ул риба белән ди шөгыльләнүдән, аның ди элеккеге ди гөнаһлары ди саналмас ди. Ва аҗруһу ала Аллаһ. Аллаһ Тәгалә аның ди анырга ди әҗре Аллаһ Тәгалә каршысында булыр ди. Ва ман гада фа улайка хумуз залимун. Әгәр дә алар ди кайтсалар шушы ди рибага кире ди белгәннән соң ди, алар ди залимнар ди Аллаһ Тәгалә. Күрәсезме, моның турында сөйли торган әйберләрне Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Вагаз дип әйтә. Димәк, нәрсәне нәтиҗә? Шушы ишеткәннәреңне хәзер син аңнаганнан соң, Аллаһ Тәгалә тыйган дип әйткәннән соң, шушы аятләрне кабул итеп, шушыны тормышыңда куллану, бу була насихат. Аллаһ Тәгаләнең китабына карата насихат була. Ягъни эчкерсез. Юк инде, хәзер алай яшәп булмый инде, хәзер бит инде андый заман түгел. Шундый сүзләр кулланалар кешеләр. Рибага гына түгел, бөтен әйбергә. Намаз булсын, ураза булсын, закат булсын, хаҗ булсын, хиҗаб булсын, һәм башкалар булсын. Юк инде, хәзер андый заман түгел. Рәхәт бит, елына бер тапкыр ашка җыеп Коръән укыттың да, садакаларыңа бирдең дә, Алла бабай дуга кылды да чыгып китте. Синең зур бер өстеңнән бурыч төшкән кебек булды хәзер. Тегеләре дә мактап чыгып китәләр инде. Ой, кызым, бигрәк яхшы әзерләгәнсез. Сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Сез бик яхшы кешеләр, изге кешеләр, сезгә җәннәт дип әйтеп, шулай итеп шатландырып чыгып киткәч, тагын нәрсә кирәк? Бүтән вакытта елның ел әйләнәсендә алар намаз да юк, ураза да юк, бер нәрсә дә юк бит. Укыттым ди шулай. Җәмәгать, китапка карата насихат дигән сүз, җәмәгать, Коръән ул безнең булырга тиешле, җәмәгать, безнең тормыш иткән вакытта юл күрсәтүчебез булырга тиешле. Менә шушыны аңлау, шушыны кабул итү, ул була китапка карата насихат.
Demek, şiklenmew, onu kabul etүү, çyn köňelden ışanuu, onun bilen gamel kıluu, bu nasihat bolar. Ve li rasulihi hem anyň peýgamberine di, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem anyň peýgamberine nasihat, anyň peýgamberine garata, Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge garata nasihat, işkirsiz boluu. Onun eýtgen süzlerin kabul etүү. Mine indi jemaat Kur'anga garata, Allah'a garata bolgan kebeginde münasebetler şulay ok. Onun artyndan ýerүү, onlardan gaýyp tapmaw, onun hadisleri bilen, onun silegen süzleri bilen gamel kıluu, onu kabul etүү. Hatta siňe ışamasa da. Mine bu jemaat indi şol kitapka iman kitirgeniň kebek ýa-ki Allah Teala'ga garata nasihat kebek peýgamberge de sen şuşulay bolarga tiýişli. Allah Teala näçe diýip aýtdy? Sizge Allah ilçisinde kürkem örnekler bardy. Kürkem örnekler var. Şoşa örnekler bilen sen gamel kılırga tiýiş. Buldur algança indi. Buldur algança. Peýgamber sözüme mine bir seýte mesela. Mine mindi bir kişini tıngladym internetden di. Wraç diýip o kişi di. Mine sen meňe aýtasyň. Mine Peýgamberimiz bitinde yatkaç, nerse oň ýagyna yatkan bitinde. Oň ýagyna yatkan kol baş astyna kolun, oň kolun koýup bitinde dogasy bar bitindeymi? Mine sen oň ýakka ýatyrga koşasyň di. Ol wraç siledi di, şol ýakka ýatyrga di. Nerse diýip, näsegedir peçinga, näsege jiňil bolar eken diýip aňlatkan indi o şolay. Mine bu kimge şanyrga diýip, meýtem subhanallah niçik sene şolay diýip aýtabys. Mine sen ulap garal. Kimge şanyrga diýip. Nasihat barmy bu kişide? İçkirsizlik. Allah Teala aýtdy: "Fela ve rabbike la yu'minun." El-Ahzab suresinde ayetin tegel aýta almaýam. El-Ahzab suresinde Allah Teala aýtdy: "Fela ve rabbike Rabbin Allah bilen di." Yani üzi bilen Allah Teala ant aýtdy. La yu'minun, ışanmaýaçaklar alardy, ışanyçy bolmaslardy. Hatta yuhakkimuka fima şejara beynehum. Üz aralaryndagy çykkan bahaslerini de siňe gaýtaryp, senden hukm ittirmeselerdi. Sen çygargan hukmge de gaýtyrga tiýişler alardy. Mine hazır sen bir wraç kaşandyň, wraç kara şolay diýip aýtdy. Wraçlar aýtalar alar 50 gram irte bilen de kiş bilen de. Şolay bit. Biraz wagt uzar da alar aýtyrlar dürüst tugel. Peýgamberimiziň sözü üzgermi ýokmy? Üzgermi. Ol aýtgan oň ýaňa ýat digen bitinde. Lekin ol aýtdy, ýok äkimge şanyrga. Göresemmi iman nindi, galtyrap tura kişide. Tilese koýsa wagtda ol hazır ışkynyrga mümkin. Eger hazır jemaat Dejjal kilse, ahir zaman fitnesi iň zur jemaat, iň zur fitne dünýäde bolajak Dejjal fitnesi. Iň zur. Şu bir közlü zat. Bir közlü zat, birsi bitini kipken vinograt jemešine şagandy, şuşundy birsi sukar indi, bir közü. Dünýäge taralyp, dünýäni 40 gün içinde eýlenip çyga bitindi. 40 gün içinde eýlenip çyga. Bütün kişini bitinde aldarga tyrşa, men ilah diýip aýta bitinde, Allah diýip aýta. Jemaat onlarga ışangan kişileriniň ýaşy tyrgan ýerlerinde ýangyrlar ýawa, oňuşlar başlana, oňuş. Mine jennetde ýaşagan kebek ýaşaýlar hazır. Onlarga ışanmagan kişiler kirisinçe ýarly tyrmyşda ýaşaýaçaklar, kyrlyk bola anda. Hem jemaat garagyz, eger de şuşundy hazır wagt kilse, mine bu tege wraçnyň sözi ne şanyrgama, peýgambernikine me şanyrgama digen kişi обязательно Dejjal ýagyna köşeçek hazır. Şolay tugulmy? Mine nik musulmanlar onda şunday kyrlykta, alarynyň bir nese ýok, açlyk, eminde kara niçik ýaşaýlar.
Dajjalga ышанган кишилернең. Менә сынау, ва набlukum бил хайри ва шарри биш шарри вал хайри фитнатан. Без сезне сынарбыз яхшылык белән дә, начарлык белән дә. Сабыр итәрсез микән дип. Шуңа күрә иң зур фитне Дajjal фитнәсе, җәмәгать. Менә мондый әле сүзләрне сөйләгән кешеләр дә хәзергесе вакытта әгәр ул андый вакытка ирешсәләр, нәрсә бу җәмәгать? Иманың очты дигән сүз монда. Шуңа күрә син бер сүзсез Пәйгамбәребезнең сүзен кабул итәргә тиеш. Бар бит аны чебен турында хадис, чебен. Чебен тишти икән, чебенне баштан алып ыргытканчыга хәтле, баштан батырырга да, аннан соң алып бер дигән. Аннан ашны да, чәйеңне дә, суыңны да эчәргә ярый ди. Пәйгамбәребез бит саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйткән, бу хадис Бухарида килә. Ул бит инде теге чебен, ул бит әйтмәгән, обязательно ашагыз димәгән бит ул чебен тишкән ашны. Яки батырыгыз да җебегәнен көтеп торыгыз дип әйтеп, аннары ашагыз димәгән. Уларны батырыгыз, аннары алып ыргытыгыз дигән. Аның бер канатында дару, икенче канатында агу дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аны тикшергәннәр инде галимнәр, чыннан да. Әник батырырга Корсагында шушындай biz бар ди, ул менә шушы biz аны батырып, тулысынча батып биткән вакытта гына шушы биздәге нәрсә дип атала теге противоядие эшли башлый икән. Һәм канатындагы, бер канатындагы агуны икенче канатындагы дару нейтрализовать итә. Менә бу җәмәгать ул бит инде фәнни мугҗиза да ул хәзер. Без әлбәттә хәзер ул нигә современный наука тикшергәннән соң гына ышансак, без наукага ышанган булабыз, ләкин без Пәйгамбәребезгә ышанырга тиешле уже менә бу наука доказать иткәнчегә хәтле. Аңлашыламы? Шикләнү булырга тиешле түгел. Ва ли расулихи, аның Пәйгамбәренә насихат шулай була җәмәгать. Менә шулай була насихат. Менә җәмәгать инде тулы үзеңне тулысынча тапшырырга тиешсең Аллаһ Тәгаләгә. Аның китабына, аның Пәйгамбәренә саллаллаһу алейхи ва саллям. Вали аимматил муслимин, һәм мөселманнарның имамнарына, имам дигәч ул мәчет имамы, авыл имамы турында гына сүз бармый, бәлки монда мөселман булган җитәкчеләрнең барысына да кагыла, әмирләргә кагыла. Әмирләргә каршы чыгу харам ислам динендә. Гомумән әмирләргә каршы чыгу. Алар аталар хариҗитлар дип, әмирләргә каршы чыгучылар. Мөселманнарның әмирләренә карата насихатлы булу, насихатлы, ичкерсез. Аларга ярдәм итү, аларга каршы чыкмау, алар кушканнарны үтәү, ягъни харам эшләргә кушмасалар инде. Менә исламда ризасызлык белдереп, урамга плакат күтәреп, долой анда правительство, долой фәләнне дип әйтеп, одиночный булсын, җыелышып, тыныч кына да басып торырга ярамый менә булай иттереп. Кемнедер мыскыллап, правительгә каршы чыгарга ярамый исламда. Шуны беләсезме, юкмы? Каян да демонстрациягә чыгып, анда пикетлар ясап, ниндидер теге факеллар тотып, машиналарын әйләндереп каплап, теге кибет витриналарын җимереп күрсәтәләр бит инде. Менә бу җәмәгать, бу бөтенләй исламда бу бик начар урын алып тора. Бик начар бу әйбер. Чөнки бу нәрсә кертә? Раскол. Мөселманнарның җәмгыятен җимерә һәм менә шунардан чит илләр файдаланалар да. Корал белән, акча белән аларны тәэмин итеп, снабжать итеп, менә цветной революция дип әйтәләр бит, әйме? Америка нәрсә кайнап ята? Бөтен дөньяда теге революция сатып, патшаларга каршы чыгарып, шул дәүләтләрне тарката да, үзенең колониясына әйләндерә. Үзенең агентларын китерә шушыннан чит илдән. Җәмәгать. Менә шушындай кабахәтлекләр эшлиләр алар. Һәм бу инде провокацияларга бирелергә
Ярамый мондый әйберләргә. Исламда андый юк, җәмәгать. Вали аимматил муслимина ва гамматихим һәм гади булган мөселманнарга карата насихат. Бусы инде җәмәгать ничек? Менә без мөселманнар бер-беребезгә карата нинди булырга тиеш? Эчкерсез бер-беребезгә карата яхшы муамәлә күрсәтергә тиешле, киңәш бирергә. Кай вакытта җәмәгать киңәш бирү ул кат иттереп тә әйтергә була. Кат иттереп тә әйтергә була. Чөнки халык әйтә бит, йомшак агачны кырт баса дип әйме. Менә урталыкта булырга тиеш. Урталыкта. Мәсәлән, әти баласына, әни кызына, мәсәлән, әгәр дә ярар, үскәч анда әйтерләр әле, үскәч берәр үзләре сайларлар әле нинди юлын. Аллаһ Тәгалә бит алай димәгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигән? 7 яшьтә намазга өйрәтегез дигән. 10 яшьтә инде тыңламасалар эләктерегез дигән, шулаймы? Нәрсә? 18 тулгач үзе сайлар әле дигәч, син хәзер бик җинаят эшләгән буласың, зур җинаят. Намазга уятмыйсың. Кайтты куандыр, намаз укыганмы? Сорамыйсың. Укыдыңмы намазын? Сорамыйсың. Бу нәрсә бу җәмә? Бу хәзер хыянат була бу хәзер. Хыянат. Балаңа хыянат иткән буласың. Бу әле гаилә эчендә. Әлбәттә гаиләдән башланырга тиеш инде. Һәм башка мөселманнарга карата син эчкерсез, насихатлы булырга тиешле. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нafsihi." Сезнең берегез дә чын иманлы булмас, үзе өчен яраткан әйберне башкалар өчен дә яратмаса ди, теләмәсә ди. Мәсәлән, ул синдә шулай бер бар. Мәсәлән, машинаң бар, мәсәлән, квартираң бар, яхшы тәмле ризыкларың бар. Синең күршеңдәме, синең башкалар якын тирәдә яшәүчеләрдәме, син кемнедер беләсең, синдә булган әйберләр анарда юк. Син беренчедән баштан шөкер итәргә тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Һәм син булдыра алсаң, аларга да шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрдән син тырышырга тиеш булышырга. Булдыра алмыйсың икән, әйме, булдыра алмыйсың икән, син теләргә тиешсең син аларга. Шушыны. Эх, булса иде, менә җәмәгать, менә бу эчкерсезлек, иманыңның дәрәҗәсен күрсәтә. Эх, аларның да шушындый тормыш булса иде, Раббым. Эх, аларның да истерергә яхшы өйләре, йөрергә яхшы машиналары, кияргә яхшы киемнәре булса иде. Алар яши торган җирдә сугышлар булмасын иде, тынычлык булсын иде. Ягъни чын күңелдән син теләргә тиешле син, борчылырга тиеш син алар өчен. Аларда мәшәкать күрдең икән, проблема күрдең икән, мөселман кеше менә борчылырга тиеш. Телевизордан күрсәтәләр бит инде, мәсәлән, Палестинаны күпме бомбить иттеләр бит инде, әйме? Күпме 40-50 меңгә якын кеше үлде бит инде. Бөтен балалар, хатыннар, картлар белән бергә тармар иттеләр бит инде шушы сионистлар. Менә кайбер кешенең исе дә китмәй. Әллә анда булай үлгәннәр, әллә җирдә терәгән, әллә булай. Менә анда ничектер аның бөтенләй эше юк анда. Битарафлык шушындай. Борчылырга тиеш син, борчылырга. Мөселманнар өчен борчылырга тиеш. Синең милләтеңнән түгел алар бит без Ибраһим милләтеннән, Ибраһим алейхиссалам милләтеннән, без барыбыз да мөселманнар, без борчылырга тиеш. Менә кайсы гына тәнеңнең кайсы җиренә генә төртсәң дә, ул авырткан кебек, бер җирдә бер җирең сызласа, анарга ияреп бөтен әйбер агза сызлый башлаган кебек булырга тиеш мөселманнар. Димәк, әгәр сызламый икән, әйме, ул димәк анда нәрсәдер дөрес түгел, не в порядке, анда гангрена уже. Җәмгыять сәламәт түгел дигән сүз. Менә мөселманнар шушындай булырга тиеш. Менә Имам Абу Ханифа рахимаһуллаһ базарга чыга да бит инде бер хатыннан нәрсә сатып ала. Күлмәк минде сатып ала да, ул бәясен мин төгәл әйтә алмыйм. Бу күпме ди? Күпме тора? Әйтик 40 дирһәм.
Kümüş akça indi. 40 dirhem. Ebu Hanife özü sevdegar bolarak ayta. Bu onun kader tırmıydı. Bu onun hatligine tırmıydı. Kıybatıraktı. Mine biz cemaat eğer bazardan mine bizge şuşulay yönürek bolsa biz bitin tizrek yaxşı buldu. Bunu aldadım dip deytirge uyalmıylar әлі hatta. Bunu aldadım yaxşı buldu әлі bu deyip. Onlarga aytı bu külmek onun hatligine tırmıydı. Onlarga özünün beyesin birip ikilete beyesin birip şuşu külmekni ala ul hatınna. Ul hatın küresin tecrübesi bulmagan indi. Ebu Hanife ol eybirinin kıymetin bile. Hem ol şuşu eybirinin üz beyesin biri bala. Mine bu cemaat nasihat. Şikirsiz bulu. İkinci bir hem eytirge kerek nasihat bu uçrakta indi mesela kengeş bürü dip de hazır ol bulaygına o söz kirmegen bitin tatar tiline. Kengeş bürü dip de eytebez. Kengeş biresin. Eğer de mesela bir kişi kildi hazır. Nindidir bir iş maytarmakçı bulayındı mesela bu jerde. Lekin menda bir yolgançı, aldakçı, hıyanetçi, bir qorak dip eytiginde bir kişi vardı. Hem biz cemaat bu uçrakta gaybet bulmay. Bu yaxşı gaybet bula. Biz eytirge tiyişli ol kişige qara bu jerde mine falan jerde kişi yaşay isime şunday anarga akça bire kurma anın bilen iş başlı kurma ol naçar kişi yavuz kişi dandı tata qaraklığı bilen yavuzlığı bilen anın bilen iş başlı kurma dip eytirge tiyişli biz. Mine bu nasihat de bula, kengeş de bula, hem içkirsizlik de bula. Bunu men anı kişige eytmeyim indi dip eytip, eger yaşırıp kaldırsan, bu kişige karata sen yavuzlık işlegen bulas. Anlaşıldı mı? Eytirge kerek anın nindi kişi ekenligen. Çünkü ol bilmeyi. Anlaşıldı mı? Mine bu şunday eybirde var. Bererse ilengen vakıtta, kevge çıkan vakıtta, sıraylar koy vakıtta nindi irek kız bu? Mine sen bitinde bilesen nindi kız, mine sen anı ukutkan etken, sen eytip biresin. Mine nindi tertipli, şuşunday tıynak, edepli dip eytesin. Eymi? Bilgen kişi. No dürüst karakteristika birige tiyişsinanda aldap tugel. Dürüst karakteristika birige tiyиш. Mine mesela Peygamberimizin turmuşunda bir hatın bula Fatima bint Qays degen bir sahabe hatın indi. Onu iri ayra da gıddeti период выжидания iri ayırgaç bitinde sразу kiyege çıkırga yaramay, onun vakıtı var 3 ay. Hazır vakıtı uzgandan soň Peygamberimiz yanına bara eyte, "Meňa di iki kişi di hitba ýasady di, swatat sitdi di. Предложение ýasady di. Birisi di Muawiye ibn Abi Sufyan di, ikincisi di Ebu Cehm degen ikinci kişi. Ebu Cehm degen ikinci kişi. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem, "Garag, yok di. Muawiye di, onun di boylygy yok di. Fakir kişi oldu. Onlarga çıkma kiyege di. Etikisi di, onun di. Mine jilkesinden komşusu tüşkeni yok onun di. O kıynar gayrata di. Resmi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kengeş berdi. Şuşa hatınga sindi çıktı kiyege di Usame'ge di. Zeyd asraw galgan ulu Zeyd bula bitinde. Zeyd onun ulu bula Usame. Ol qora tenli bulayındı. Yok di. Tegi hatın ayta, yok çıkmayım di. Çıktı Usame'ge di. Göresinmi? Hazır Peygamberimizge karata nindi? Mine nasihat. Hutu şuşa hatının işkirsizligi Peygamber kuşkaş nege di ul yigitke ilen kiyege çıktım di. Şunday bereketli nikah boldy, şunday eýbet nikah boldy di. Bütün hatınlar dikinleşe başlady di bizning nikahybızdan. Göresinmi? Peygamberimiz kengeş bere.
ishkirsiz bo'lib nasihat berib. Tegi xotin da payg'ambarimizga qarata nasihatli bo'lg'ach, onun tegini yaratib bitirmasa da onlarga kiyevga chiqa. Bilasizmi? Mana bu jamoat nasihat. G'adi musulmonlarga qarata nasihat. Nechikina bo'lmasin, mu'min musulmonlar bir-birlariga qarata mana shunday ishkirsiz munosabatda bo'lirga tegish. Masalan, payg'ambarimizning ikkinchi hadisi. Bizning vaqt bormi? Uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, birigiz dedi, ikkinchigizning de sotgan vaqtida de onun sotuvuna kirishmasin. Masalan, sotuvchiga boradi, sotuvchi aytadi, 100 so'mga sotar ekan birini, u sotuvchi yanına boradi, aytadi, birsi oluvchi bor endi. Men de qiybatroqqa olam, birgina qolgan bo'lam edi, ikkigina keladi. Men qiybatroqqa olam, 120 so'mga olam, 250 so'mga olam, onlarga sotmadi. Tegi kishining olam deganidan tortib oldi. Bu narsa bu yovuzlik. Bu endi narsa, bu nasihat bo'lmaydi bu. Yoki bir kishi olgan vaqtida yoki sotgan vaqtida yoki olgan vaqtida keladi ikkinchi sotuvchi bu sotib oluvchi yanına keladi. Mesela 100 so'mga sotib olirga tilay ekan, keladi, menda yo'nrak ayda menga. Уже не borgan vaqtda aytadi, menda yo'nrak ayda. Tegi kishi bitindi ha yo'nrakka ketdi. Lekin jamoat yo'q, tegi bu ishroqda agar sotib oluvchi bu hadisni bilsa, aytib. O mana bu do'g'orni izmasga tegish. Bu hozir tegining yanına chopsa, tegisi onun tegi yanına kishi yanına kelib, menda yo'nrak deb tag'in aytsa, tegining yanına chopsa narsa bo'lar, jamoat. Agarda u kishi boshdan beylarni qarab chiqib, birarsa yanına to'xtasa bir hal, lekin tegi sotuvchi kishi сделка borgan vaqtda kelib isse, menda yo'nrak deb aytib, bu xiyonat etgan bo'lar, jamoat. Şuna göre bunday birlerinde bilirge kerak. Mana ko'rasizmi, bular muomala borasida. Musulmonlar bitalar, musulmonlar shunday bir-birini yaratirga tegishlar. Mana Jarir ibn Abdullah bir sahabe. Belki eshitganingizda bordir. Shu hadis bilan tamamlar biz inshaalloh. O'zining xizmatchisini jibara bozorga ot olib qo'yta. 300 dirhamga. 300 dirham. Sotib oladi, hozir qo'yta, malay shotlanib qo'yta endi. Hamma ayta, xo'jasini ayta, Jarirga ayta, radhiyallohu anhu. Uni ot olib qo'ydim de, ot motor shunday beyib tura. Tegi xo'jasi ayta, Jarir ayta, ko'pmi olding de? 300 dirhamga oldim de. Nechik shulay yundi. Tirishdim endi tegi malay ayta. Aydali xo'jasini ko'rsat. Xo'jasina borib, agarda men buning uchun desingadi 400 ni bersam, nechik narsa aytasan? 400 dirham de. Sotib olgan bit endi. O'zingga qaraysan endi de. No qarshi tugul. Agar 500 ni bersam de. Jamoat 800 dirham bere. Tag'in 500 dirham istab otni ola. Bu otning bayasi de. Tegi xizmatchi malay qarab turadi, bu narsa endi bu de, men de bunda de yun bayaga. Atap qo'ydim de, Jabir ibn Abdullah ayta radhiyallohu anhu ayta, men de Alloh taolaning elchisine de ant etgan edim de, bay'at deb ataladi. Namoz o'qirga, zakat berga de. Hem her bir musulmonga qarata nasihatli bo'lirga ant etdim de. Görəsizmi? Onlar nindi derecede özleri hakkındağına uylamaganlar. Onlar uylaganlar Müslüman kardeşlerinin hakkı tığında. Rizalaşıp olgan bitinde bir karaganda talab olmagan olanı. Lakin yok, bu atның beyesi onun hatligine turmaydı. Ebu Hanife'nin misalında şolay yok. Bu atның beyesi şunun hatli turadı. Tegenerge kirim ez bulup hali naçaraymasın için, onlarga yaxşı bulsun için akçanı köpme derecede mene şolay istab bere. Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anh. Bu hadisni İmam Muslim rivayet kıla. Onun indi
عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رواية قلا تميم الداري دي بيتها بزين تميم الداري دي كان صحابة رواية قلغان بحديثنا رضي الله عنه همين دبو جماعات تميم الداري دي جاش biz iskat tushirga tegishli shulay yo'q onun Sahih Muslimda kelgan hadisda shusha sahoba Tamim ad-Dari ol xristian dinindən islomga ko'chgan sahoba ol Dajjalni ko'rgan sahobalardan ol. Dajjalni ko'rgan sahobalardan o'zi Isan vaqtida ko'rgan sahobalardan sanaladi. Mana jamoat bu shunday hadis o'qib chiqam yangadan hadisni ad-dinu an-nasiha qulna aytdi sıradık limen kim için qala aytdi Allah elçisi lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li a'immetil muslimin ve ammetihim deb aytgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek din ol nasihat biz sıradık kim için deb aytdi Allah için, onun kitabı için, hem onun peygamberi için, hem barlık Müslümanlarının emirleri, jetekçileri için, hem gadi Müslümanlar için ol nasihat deb aytdi. Din mene şunday cemaat. Eğer de şunun bilen demek biz hazır işitip şu hadis bilen amel kılak olsak, nindi zor ecirli bulabız. İmanımızı, takvalığımızı ne kadar arttırgan bulabız inşallah. Allah subhanahu ve teala hayırlı, faydalı ilimler versin barımızga da. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ileyk.